هند كيسن يجب على شيء قولا إنا لله وإنا إليه راجعون نما سقل من هيدا سعود عربية كيستي أبوليون كينيا دماجرو يا جل كينيا سلامتا يوني رام بتشيسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبوليون كينيا كان منتي غرا كيس جرتان كان أفانا ددار كيسن إجول من هيدا كيستي دماجرو يناسين إنجر بتشودا شير كوتشو يوسين تجاباتي جنان أبولي سو دبادو ميكاتين كابدان دبادامي هلو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك نجي ورا من راس ترى في نحن وقع بس حتى رم يجرا بكي تجرو بكي كليجا ورنا تجرا يجرا بكي كنا بكي كنا تجرو بكرة كوكي سر بكي تنامي وانغا كمنه بكي تنامي وانغا رة ركو جواكي سر شير كولا ولين بولبران نوغا مستعدون لكنيل ودي أمانة كرا كي تجرو لي شير كولا نبركارا نبر أبدا ركو كنا كذا نباسا أبانا مالي أكان جوادي جرا كرو أبانا ما كيسا نجوري ما نيدا كنا جرو نما كم سديد ورا موتما نبين ورا موتما كوان بري نقول نمنو نرجع نو بيرمتا بونو يجاو لينغ تنا مامي كدوه سيررا لينغ تنا ما توربا خالي نمتو كورا نمتو كو يا بول نلوجي نما سقل جتشودا لينغ تنا ما توربا خالي سنا ما توكو أدنى ما توكو نما سقل من هيدا توكو كيسا إجراء سكوني سنم نينوتي ماجرو كان نمني نرجع مامي كجرا يا أمتنا جل قوت تجرتو بهانة جل سنين جل رامان أمتا فايدة مالنا جل تول كيسن شير كوني أفضلت نمني أمتي نبيكو نمنا فام براجي تقول لنا براجي ركونو نمني سلطان نجرا أمارة سنجرا بينه اتكاكن نجرا تيمي كاتو كتو سقل جرا فام بيكانو أيتانو هلو وجه وندمي ندينا سلام نوندم الله كتمونو حسابون يو كان جابي جانا من ندنا ترى انغدا ما እሺ እስኪ ላይቭ ላይ ነኝ ቶሎ ብለህ አስተላልፍ መልእክቴን ኦኬ አሁን ላይቭ ላይ ነን አዎ ላይቭ ላይ ነኝ አዎ እሺ ላይቭ ላይ ኮክ የኛ መልእክት ከሚገርብህ እንግዲህ ያው ሳውዲ አረቢያ በእስር ቤት ያሉ ማንኛውም ሰው ያወቀ ነው ነገር ግን ድምጽ የሚሆነን ሰው ነው ያጣ ነው እዚህ ያለ ሰው በነፍስና በሞት መካከል ያለው ለብቻው በቃ በተስፋና በሞት መካከል ያለ ሰው ነው አብዛኛው ነገር በቃ እሺ ሁሉም ሰው እንደገና አሰሲያ ሚባል መምራት ሰው ተሰራው ነው ወደኛ ስሬት ነው ምንግርህ ይባል እሺ ሼር ጎለጀለ እንደሚኒ መለከተው ሰው ለድረስ ጥሪው ድምጽ ሆነ ማንኛውም ሰው ለምንድን ነው የማይቆልን ለባላር ታሪ በእኛ ያለ እኛ እኮ በሰረት አይደለም የታሰረው ተቋሚ ፓርቲ ነው እያጃሉ የስደተኞች ማህበር የመረጃጃ ኮሚቴዎች ለምንድን ነው ድምፅ የማይሆኑልን ታላላቅ ሰዎች ለምንድን ነው ድምፅ ያልሆኑልን በአንድኖ በሞት የሚፈልግ ሰው ነው እዚህ ያለ ሰው የሚያደርግ አብዛኛው ተስፋ ቆርጧል እምን ይሆናል ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ድምፅ ይሁነን በሀገራችን ያስገባ በቃ ለሀገራችን አፈር ያብቃል በቃ እኔ የምነግርህ ነገር ማለት እኛ እዚህ ያለው እስረኛ የምነግርህ ከሌላ ቦታ ነው ተጭኖ የመጣው ማለት ያዳዳችሁ ተብሎ ፎቶ ሰው እስካሁን የሚነግር ደግሞ ኤምባሲ ራሱ አይሰማ ያለ እኔ ከራሴ ሳብ ብነሳለት አብዛኛው ሰው ከስድስት እስከ ዓመታት የታሰረ ነው ለፋላ አዎ ስለዚህ ኤምባሲ ማያውቀው ያለንበት ቦታ ከሪያድ ከሚባል ሲያመጡ ወደ ጅዳዳችሁ ወደ ሀገር ትሄዳላችሁ ተብሎ ነው የመጣው ስለዚህ አብዛኛው ሰው እስካሁን ተስፋ የቆረጠ ሰው ሆኗል እዚህ ያለ ሰው ራሱና ህይወቱን ለመቀየር እንጂ ህይወቱንም ቤተሰብንም ለመቀየር አስቦ የወጣ እንጂ በሌላ ተለቅሶ የታሰረ አይደለም ለምንድን ነው ይሄን ያህል የምንሰጣየው ስለዚህ ሁሉም ሰው ይድረስልን ሁሉም ሰው ድምፅሮ ከዚህ ያውጣል አብዛኛው ሰው ነው የምነግርህ በቃ የታመመ ክሬዚ የሆነ ነው በቃ ስለዚህ የሚሞተውን ምናምንም አልንገርህ እንደዚህ አይነት ነገር ስለሆነ ሁሉም ሰው ይሁንልን ነው ብዙ ሰው ስላለ ወረፋ ልትጠቅም አይዟችሁ በቻልነው መጸን ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እኔ ያው በስልጠኛ ነው የምናገረው ማለት ነው ተናገር በስልጠኛ በፈለከው ቋንቋ ተናገር አስተላልፍ መልእክታችሁን خلاص መልእክታችን ሾፌር ቤት ላይ ያለ ነው ተንከራተን ነው ያለ ነው እኛ አሁን አመት እኔ ለምሳሌ 8 ወር አልፎኛል ሪያድ ላይ ተሳፈር እኔ አሁን ለምሳሌ ኢቃማ አለ የለም ይባል አይደለም ኢቃማ ኖሮ ራሱ ያው መተን ነው እየታሰርን ያለ ነው ተፈልጎብን ማለት ነው ግን ምናሰማው አካል እኛ የሚቀበለን ከሆነ የሚሰማን ከሆነ አሁን እኛ የሚተባበረን ሰው አሁን ነው የምንፈልገው ገብቷል እና እኔ ደግሞ አሁን ሚለው ነገር ምንድነው
ይሄ ታገነይ ወደ ስምንት ወሬ ተፈጃት አቁመ ስምንት ወሬ ደግሞ እንደገና ዘወር ባላን ያንጅናና ኤለ ፈሪያት ደግሞ ወደ መካ ተሳፈሩ ሙባሌ አመጡናናር ላልታይ እኮ ደግሞ አይስኪ ኡበሎኔ ለማንኛውም ከአውል ተሲዮጉና ሙሰቡ ነው ተለበሙ እኛ ደግሞ ምንም ሐሳብ ያለነ ጊዜ ለቢብታ ያመጤን በጅዳ ማሐከልና ተዱናና የጅዳም ስርጋራሎን ተመከ ማሐከልና ላልታይ እኮ ደግሞ ማኒ ይሳለናል ኡሚልና ኤለ ቢስርጋራ ገበገዱናና አደም ይሳለናል ኤለ አደ የጊዜው ብቻኮ አደ ሆብዛ ኢንኮሮሩናና ታትሬር ያንሽናለ ኤለ በተረተረ ተግዛ አመጤን አደ ጀባዳ ሼር ጎዳ አፋን ስልጤት እንዱበታራኒ ኩን ሼር ጎዳ አፋን ሁንዳና ዱበተኑ እሺ በል ወንድሜ እና ደግሞ አደን ሆብዛ ይሮሩናነ ላልታይ እኮ ደግሞ የአውል ኤለ አውል ላይ ማኒ ኢትዮጵያን ኩምባኔ ነው ኢትዮጵያ ታና ታገና ላልታይ እኮ ደግሞ ኡባላን ማንም ከጂጎት አለ ቢብታ ያልጀጀነ ኡመት ምን ይባላል ጠይብ ለምሳሌ ውኖት ይላል ላልታይ እኮ ደግሞ ምንም ቀቢለ ከገኝኩት አለ ኢሌ ሁሉም ከምስኪን የጋር ሰብ ይረዳናል ሰብ አጥሰብ ስሙት ተበይና አጥሰብ ሸሽ ተበይና ላልታይ እኮ ወልድና ጋር ሰበሮስና ነው ተዘገቢናል ወጪያችን ኤላ ያወጭንየ በምን ጊዜ ናሽናል ታገናኒ ወልድና በራሞታን የዘራት በሩስ በጋር ነው ሞታን እንደገና ደግሞ የልብ በሽታ አለ ያለ ያደ አሲሴ አድ ሱሬ አድ ስሙተወሪ አድ አይቱ ለምን ጊዜ ኡባናን ነብያኔ መርከተ ተሳሎ ተለብ ኡበል ኡመት ዚከለ ኡመት ኡበል አዲርና ዛሊታ ደግሞ አሽተጋሪን ያለ ላይ አሳብ እታኒ በላም ላልቆ ስለተችላ ያላ በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ ሄሎ ከመንበረክ ነጋ አልহামዱሊላህ ቦሌሶ ቦመ ወንጀን ነው ጋር ነው ወንጀን ነው ኮንጅሩ ሞቱማን ኩኒ ባል ጀዳሲ ሞቱማ ካና ማለቲን ሀመ ሞቱማን ከሰንበዳው ካኑ ጀዳን ዲቢዳብና ሞቱማ ዋይ መተበ ሞቱማ ብራተበ በሞማለ ጋር ያ ኡመታ ሼር ጎዳ ጀቹ ነገሰኑ ነምኒ ሄዱና ላሉ ቪዲዮ ከና ነመሰገል ዲቲ ደምኔ ነምኒ ዲቢሰ ዲቲ ጃተሚ ለማን ኩ ሼር ጎተኒቱ አባ አደራ ኢልሞ ከሰኒ አደራ ጅሬኛ ከሰኒ ኢልመ ነማት ኢልመ ዲራት ነከነ ሲቲ በዋጅሩ yo hajjan bela amma nuhi akka siyasatti gonki akka siyasatti ni kan dubbatu jiru akka rakkoo keenya akka rakkoo dhalata Itoophiyaa dubbatu dubbata waan siyaasa keessallee ture dalagannaaf xiyyaabaan dalagannaaf sirra rakkoo kanatti galche amma ummanni mootummaa keessatti sirrakkisee jira mootummaa kanatti waa himatamee dhiyeessinuuf hin kennu lakki ani mootummaa hin jiru mootummaa hin qabdanii yoo kan jedhan ta'e Apo addunyaatti nuuf hima addunyaan kana keessaa nu baasee akka bakka bu'asaatti bakka nuuf godhee fuula qabdummaa nuuf haa kennaniiti waan biraan barbaada hidhaa keessatti gadi baafamnee cafaqamu gadi baafamnee yoo waa tokko gaafanne isin gaaffimaa qabdan isin harreessa jedhanii nu tumu dhibbaan rabbi isinirraa jiraatu jedhee uummanni islaamallee yoo jenneen islaaminaan hin jirtu nuun jedhanii akkamitti namni tokko mootummaan nama nutti dabse abboo nuyi akkana islaamallee yoo jenneen isin rabbi sodaatan yoo jenneen rabbiin keessan Ethiopia ma keessa jira male as keessatti rabbiin nu qabinaalee nu jedhan abboo rabbi sodaatan yaa ummata nabi muhammad alayhi salatu wasalam sheer goda namni hedduun alaalu sheer godi ummata islaamaa bini yookaan jenneen islaaminaan biyya itti dhalatta jira rabbiin sin qabne Ethiopia keessa jiran jedhanii buleedhaan gadi baasanii nu cafaqan malee namni rabbiillee nu sodaatu dhiise nuyi waa'ee mootummaallee dhiifnee waa'ee rabbii saniin gaafa nama qabnu rabbiin keessan biyyuma itti dhalatta jiran jedhu nama su'aa lafatti agarsiifneeti wallaahi laazim kan inni jakiyyaan argasiin jedha namni nama dur dhubeeti nama kana dhiidichaadha lafatti nu duratti dhahe janaasa nama du'ee jiru dhalataa Tigree tokko lubbuun akkasumasaa battalumatti baate halkan irraa sa'a sadicha fayyaa qabuu jiitee bakka jiitetti lubbuun keessaa baate itti waamne jenna nama du'aa rukutanii nama du'aa lafatti dhahe amantaa dhabe isin hattuudha isin nama amantii keessan isin amannu mootummaa keessatti isin hin beeku isin mootummaa keessatti isin dide malee nuyi oduu mootummaa keessatti fudhate guyyaa takkatti isin gashinaallee nuun jedhan mootummaan keenya kun inni namaa miti nuyi dhalata Itoophiyaatiin yoo lakki dhalata Itoophiyaatiin hidhanni suudii keessatti dhabde dhalata Itoophiyaatti dhalatteeni kan nuun jedhu ta'e akkuma addunyaatti nu dubbataati fuula qabummaa nuu kennaaf as keessaa baanee ummata arabaatiin hin cama qabnu ummati arabaadhaa humna keenya oli ta'etti miti seera isaaniidhaaf yennaa seera isaanii jalatti ijaan milannee lafa laafu gadi baasanii nama kutan godarratti barreeffamaadhaan
خناتي سبيلي بيا خناتي ولدت بو اجران وجرني قدرت دوان ولا بدل تفعيل صلاه كان انا اولي ما بجرا نو يلبو غير باخي زامي نمني بوتو ولا والقواب الهلكان ولا دان نجرني امه تقوي سنو يجد او بنتي كذا تاجر بكفايه كان انا اولي ما بجرا امه توفيا كلا توفيا هم بدل ولا ركز لما ركزت في يوم اياه لما ركزت ما كان تبطل مخيطني جدا إذن متاكد من الركعة موسما تقواتي مثلي كان ديابين ما كان لمالني ديابين نوي بربا موسما كابنا إيمان لي جدني نوي ما تنجد إنتما واني براونا ما أكد سنات نوية فاس كيسا نباس ربي جراس كيسا نباس إلما نور ركعة وهم ركعنا متاكد نجد جدا تهاجرين شيئا جدا إنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل أبيت wanda mana ke wasu barbade wannan ke wasu barbade mootummaan kun baadiyyaa mana keessa fakkeenyaaf akka ulaamaa dhaan keessatti fakkeenyaaf haadhi namni biraa nyaata fuuna masuula nyaata alarraa fuudhu yookiin jalbee waan dhugaa dirqima nyaata dhufaniiti yaa hayawaan taas jennuun jiran yaa hayawaanaa kottaa gongo fudhan jenaan aan lafaa keessa akkamitti hayawaan nu jettani gongoma kanan barbaannu fedhannaan gabbaatanii sa'aatii takka kuba guddaa lamanii na dhaabanii aan ijoollee nama dhaan hawwatine asitti soosilaadhaan idda kaarabaatiin nutuma fudhan deebine deemne guyyaa biraa moo deebiin quraana gaafannaan isin hayawaana isin amantaan qabdanu as geessanii mana hidhaa geessanii quraana gaafattanii kusaa quraanni jiruun hin jedhan waan biraan barbaannu sheekolee keenya ustaazota keenya rabbiin sodaadhaa shee anwaar abumuwaas shee bini biroo shee dijimmaa aadimoonni keenya diini irratti nama waamaa diini nama barsiisaa kan nu hidhe dhimmi nuti qabnu uummata muslimaa Itoophiyaati biyya kanatti kan nu hidhe muslimaa biyya keenyatti kan nu hidhuu jiru muslimaa utuu sidaa muslimni warreen amantii dura booda amantii gabbaanii uummata kanaan mootummaa dura dhaabbataati ilmaan keessan galfadhaatu warreen amantaa kun jedhani ni galla garuu nuti madrasaa ijaaruu keessaa guruupiin qabnu miskiina gargaaruu keessaa guruupiin qabnu miidiyaa ijaaruu keessaa guruupiin qabnu miidiyaa nuura alhudaa ameerikan tiivi islaamaa kophii guddaa irraa qabnu rabbii wal kennanneerra garuu harri duuniyaadha boraa kiraadha namni muslimaa obbolummaa muslimaa quraan akka quraanitti qotu qofaa miti hojiidhaan agarsiisuu qaba uummanni muslimaa kanaaf iyyuu rabboon nuti keessa jirru hammallee furmaata argatu an akka kiyyatti angaawee baadiyyaa dhukkuba kalee lama dhukkubsata obboleessi kiyya irra qabame sarbee tokko gurbaasa ollaa kiyya saayitoo kiyya deengate qabamee yaada kuma shan saamamee mana hidhaa sammuu dhabee jira rakkoo adda addaa nu qunnamee jira garuu rakkoo kana keessaa kan nu baasu uummata muslimaa Itoophiyaati keessattuu namni abbootiin amantaa muslimaa nuuf iyyaa asii nu baasa rakkoo nuti keessa jiru rakkoo addaati mootummaan kun quba nu qabdu nu ajjeesuuf deeman nu fiduuf deeman nama kuma saddeet kan mootummaan hin beekne bakkaana jira ambaasiin dhufee gaafanne ambaasiin biyya keessa lola qabdi lola jira biyya garuu ittiin jirtan nuti kusaa rabbiin kadhaan hojjeta kaleessa mudiriin dhufe mudiriin mootummaatii dhufe yaa isin muslimaa maa nu adda adda rabbi sodaatanu ani akka kiyyatti utuu qiyaamaan dhiyaate gammachuun qabaan jedhe maal taatee naan jedhe injiraan dhufitte waan ittiin salaan nu qabnu meeshaa gurraacha dannee salaatu jira bishaan nurraa murtanii ammaama seennee duubni jirtin jaan godhanii ittiin taa'u jira rakkanne rabbi sodaadhaa takkaan nufitaa takkaan dhubaataa isaan rakkoo nuti isin hin qabdan mootummaan hin qabdanu biyya hin qabdanu nuti mootummaan biyya kanaa illikee keessa galee isin qabu jira ganti keessan hin jirtu rabbi kadhadhaa mootummaa keenyatu isin hidhuu jiran nuti kana dubbii biraa tokko hin jiru assalaamu alaikum hordoftoonni mubaarak musammaa rabbi sodaadhaa gantummaa waliin teekinaa waliin xiqqeessinaa iyya nuu dabarsaa rabbiinis nuu kadhaa keessattuu ustaazonni keenya warreen siyaasa keessatti qooda qabdan nama baay'eetti daawwata namni siyaasa keessaa qooda qabu rabbi sodaadhaa harri duniyaadha boraa kiraadha keessattuu uummanni muslimaa amanaa kira duniyaati dhufee dhaabbata. Ayyee galatooma obboleessa koo rabbi isin wajjin haa ta'u. Bitaakaan qabnu bitaakaa kana rakkannee boonyee alarraa rakkannee boonyee ergachuu jira wallaahi bitaakaa kana alarraa imimmaan buufnee boonyee ijoolleen nu ergaa rakkoo keessa raannee ijoolleen nu erginaan bitaakaa kana dabaluu jira bilbilliin jiru ofii keenyaa bilbila dhiisiti asitti bar mootummaan nu eegullee hidhamaadha bilbilan ta'u mootummaan nu eegu kitaa fakkeenyaa bakka isaan itti fitanii namni suuraan isaa warri addunyaan nu barsiisu jiru sumniisumaafuu malee. Hayyee waan jennu qabnu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatu. Obboleewwan keenya kan muslimaa kan kiristaanaa kan waaqeffataa ani aasaa kana illee dheeressuu hin barbaadu. Aasaa kana illee dheeressee sagalee ijoollee kanaa kan dhokatu hin fedhu. Sagalee ijoollee kanaa namni rabbitti amantan hundumti keessaniyyuu sheer gochuu qabatu hin taane mesenjeraan nama 10 nama 20 ergaati akka ijoolleen kun waan Suudi Arabiyaa irratti fuulleeffatame wanni biraa wala masgida ijaaru wala guruppii maali wala jinni wala maali sa'aatii kana dhaabatee
rakkoon ilma namaa kun irraa dubbatame tiiviin islaamaa hundisaa tiivii televizyiinii dhuma foddaanuma kan qabu hundisaa ijoolleen miidiyaa fooloo qabdan ijoolleen feesbuukii banattanii jirtan bakka jirtanu iyyaa iyyisiisaa ijoollee kana sagalee taanu jabaadhaa nama sagal guyyaa sadii gidduutti dhabochuun badaa wallaahi badaa namatti dhagahama ammas iyyaa kana caala dheeressuun fedhu ijoollee waan dubbatamu hunda dubbataniiru ammas inshaallah walitti deebina galgala warri biyya faranjii immoo na heegaa galgala isiniif dhufaan jira ammas inshaallah nagaatti wallaahi nama gaddisiisa